Tungogende ne obisi ya Gavana wa Meru Daktari Julius Mbijewe ugete kamiti iria yathithitwe gutegera marandu ja kandarathi nirikite ngugi yao na kunenkanira riboti jekire rwangirwa kigina ni Finance na kire gitigere ni kumikia mbere ya mbunge ya county kende tunkunwa ni arana ndi oriti ya kandarathi barabonthe baritite ngugi na thirikari cia mbere gukiriria nuntu bakariwa mbunge yarikia gukurukia riboti je nongerete na kwa thirikari ya Gavana Mutuma ni kirita wira netethiro iri na kimenyano kurea kandarathi babaite kumakania mtu aritire ngugi rungu rwa wathani bwa Gavana uriko kana uriko utukikare gatumenyithia kuringana na murungamiri wa Ngugi obisi-inĩ ya Gavana wa Meru Daktari Julius Mbijewe na ugite kamiti iria yathithirwo ya gutegera marandu ja kaunti ni arikitie kuandika riboti yao na yethire ikinenkana riboti iu kirirwangirwa kigina na nandi tigere ikwa kire mbunge ya Meru kende kathunjwa na ithire kiarirwo ni MCs bau na akiuga bakurukia marandu jau jakambirwa kuriwa urio committee yetu ya pending bills nerekirie ngugi yao na bomba kuandika reports na ndi bando ba report kiri finance na eventually these reports ikomba kuidira in of course the governor of Meru is the CEO na itkuirigira then the report ikomba kuita assembly for checking na for debates na mwisho nikaenda kuira antubara contractors bara litango then kuithira ngugi ciao no ntuciare capture kula na ibaikirie document beterwe na ngieta gutegwa by the committee ikandivise accordingly then kenda bomba kuja kule wangugi ciao after the assembly bwa kuongera Daktari Mbijewe na ugite Gavana Mutuma twethingia atekire mwanka kire baraba gwitia thirikari ya Meru mbeca ciao itikumakania ni wathani ne buri kwaritite ngugi akiugetha na ritire ngugi itene na watho na ari na maratasi ja mega jegie kandarathi eu area committee very clearly we investigate all the pending bills. It doesn't matter chemwanka juliko kede itari, but they must be within the law. No magagutu ngeni aliti, no magagutu document chiareo. Kenda nabo they also pending bill committee better on the ground to ascertain. Na vena experts, both engineers, monitoring and evaluation team, bobongwa na officers badrikale ve in the front line. Kuona ni these are documents ila chia ngugi so gutio atigere anything gutuika ate ojo muchore kana ojo imutori no it is all the pending bills ke report rate to sheweru Juma rea kwa rieto ni mutuge kare